Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Perezida wa komisiyo y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ubutasi n'ibikorwa byihariye by'igisirikare, Dr. Ronnie Jackson yagaragaje ko ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa bugomba gukemura ikibazo cyatumye M23 yegura intwaro. Ikinyamakuru Twahirwa cyavuze ko umunyamerika yabwiye abategetsi ba Amerika kurasirazuba bwa Kongo ari igice kitayobowe, ndetse abona nta mbaraga ubutegetsi bwa Kinshasa bufite zo kuba zagira icyo zikora kubera muri kariya karere. Dr. Jackson aherutse kugira uruzinduko mu karere nk'intumwa yihariye ya Perezida wa Amerika Donald Trump, yakiriwe na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, yakiriwe na Tshisekedi wa Kongo Kinshasa, Reverence Ndayishimiye w'u Burundi, yewe na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, baganira kurebana n'umutekano ukomeje kuhungabana muri kano karere. Nyuma y'uruzinduko rwarangiye tariki ya 23 Werurwe, Dr. Jackson asobanuriye abagize iyi komisiyo muri Amerika ko uburasirazuba bwa Kongo ari ahantu hakwiye kubungabungirwa umutekano, hagakorerwa ishoramari mpuzamahanga. Uyu mutegetsi yasobanuye ko uburasirazuba bwa Kongo nta muyobozi bufite, kuko ubutegetsi bw'iki gihugu budafite ubushobozi bwo kugenzura ku gace, bitumye abarwanyi ba M23 bashaka gufata ibice runaka ingabo z'iki gihugu zihunga cyangwa zikabiyungaho. Yagaragaje ko ubutegetsi bwa Kongo bukwiye gukemura ibibazo by'imbere mu gihugu, by'umwihariko cy'abanyekongo bo mu burasirazuba badafatwa nk'abenegihugu barimo abarwanyi benshi ba M23. Dr. Jackson yasobanuye ko ikibazo cy'abanyekongo badafatwa nk'abenegihugu gikomoka ku mateka y'ubukoloni, ubwo imipaka y'u Rwanda yahindurwaga ubutaka bwarwo bugahabwa Kongo na Uganda, bamwe mu Banyarwanda bakayisanga muri ibyo bihugu. Yagaragaje ko kugira ngo amahoro arambye aboneke muri burasirazuba bwa Kongo, abarwanyi b'Abentura bagomba kwinjizwa mu ngabo za Kongo, abatuye muri burasirazuba bw'iki gihugu bose bakemerwa nk'abenegihugu babifitiye uburenganzira. Nyamara ariko umuyobozi mukuru wa Aventura Colonel Inanga bavuga ko igisirikare cya Kongo Kinshasa FARDC kigomba guseswa cyose uko cyakabaye. Ishami rya gisirikare rya Aventura Armée Révolutionnaire Congolaise akaba aryo rizasigara ari igisirikare cy'iki gihugu. Dr. Jackson agaragaje ko cyakurikiraho gufasha abaturage kubona inyungu mu mutungo kamere mu burasirazuba bwa Kongo, kuko ukomeje gusahurwa n'abayobozi mu nzego zitandukanye bafatanije n'abanyamahanga. Yabwiye bagenzi be ko ari ngombwa ko u Rwanda rugaragaza ikibazo cy'umutwe w'iterabwoba FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Kongo hafi y'umupaka warwo, cyane ko umaze imyaka myinshi ufite umugambi wo guhungabanya umutekano w'iki gihugu. Uyu mutegetsi yasobanuye ko ku mupaka mu majyaruguru y'Uburengerazuba u Rwanda rufite urwego rw'ubukerarugendo rugomba kurindirwa umutekano. Gusa ubutegetsi bwa Kongo bwumvikanye kenshi bukirensa imbaraga za FDLR, busobanura ko abarwanyi bayo bashaje kandi ko ari bake cyane. Ibyo Tshisekedi yaherutse kubisubiramo mu kiganiro yagiranye na Rufigaro mu cyumweru gishize. Ubutegetsi bwa Kongo ariko kandi bwasabye Afurika y'Epfo gutoza imitwe y'ingabo itandukanye mu rwego rwo kuzongerera ubushobozi mu gihe umutekano mu ntara za Kivu zombi ukomeje kuzamba. Iyi ngingo yaganira ubwo Minisitiri w'Ingabo wa Kongo Gutegeka mu gihe yaganiraga na mugenzi we wa Afurika y'Epfo Anjimo Cheka i Pretoria hari kuwa kabiri. Ingabo za Kongo zatozwa n'iza Afurika y'Epfo nizo mu mutwe udasanzwe, izo mu mutwe ushinzwe ubutabara rukomeye, izirwanira mu kirere ndetse n'izirwanira mu mazi. Minisitiri Mucheka na Kabombo kandi baganiriye kuvugurura ubutasi n'itumanaho bizakorwa mu gihe ubufatanye bw'ibihugu byombi buzaba bwongererwa imbaraga. Byateganyijwe ko ibiganiro hagati y'ibihugu byombi bizakomeza, bikazabuza inzobere mu gisirikare ndetse n'ubutasi. Ibyo biganiro binyuma y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC bafashe icyemezo cyo guhagarika ubutumwa bw'ingabo zabo mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma y'iki cyemezo, ingabo za Afurika y'Epfo, iza Tanzania na Malawi zari mu ubwo butumwa zasabwe gutaha mu byiciro, nubwo ingengabihe uburyo zizataha itarajya hagaragara. Hagati abo basivile babiri barashwa n'igipolisi barapfa, abandi barakomereka, ubwo polisi yakoreshaga imbaraga mu kugarura ituze nyuma gato yo gushyingura umuhanzi Biragoye kuwa kabiri mu irimbi ryo mu mujyi wa Beni, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Kongo Kinshasa. Maître Pepe Kavuto, umukuru wa société civile mu mujyi wa Beni, yabwiye BBC ko gushyingura uyu muhanzi byagenze neza, ariko bikirangira agatsiko k'abantu gatangira ibikorwa byo gufunga imihanda biteza impagarara. Umurambo wa Biragoye amazina ye nyakuri akaba ari Derife Katembo, wakizwe mu isanduku ikoze nk'imodoka, wabanje kwerekwa abantu ibihumbi muri stade iri mu mujyi wa Beni avukamo mbere yo kujya gushyingurwa mu irimbi. Biragoye ni umuhanzi utavugaho rumwe wamenyekanye kubera indirimbo z'amagambo y'ubuhuzanguni ndetse n'indirimbo yasohoye ahamagarira abantu gufata intwaro bakica Abatutsi. Mucyo yise dawa ya Mutusi yishwe arashwe tariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri Goma. Urupfu rwe rwaravuze cyane. Leta ya Kongo ivuga ko Idengo baye inshungu, ivuga ko yanengaga ibikorwa bibi bya M23. Uruhande rwa M23 rwavuze ko Idengo yiciwe mu bikorwa by'urubyiruko rwari rugifite intwaro mu mujyi wa Goma uri muri kilometero 200 mu majyepfo ya Beni. Impagarara zabaye muri uwo muhango zahagaritse ibikorwa by'ubucuruzi mu mujyi wa Beni, ndetse n'amashuri amwe n'amwe yohereza abana mu ngo zabo mu kurinda ko hari ikibi cyabaho, nk'uko bitangaza amakuru bya Kongo byabyanditse. Mu bushyamirane bw'abateje akajagari n'abapolisi, Radio Okapi yavuze ko amasasu nyayo ya polisi yafashe abasivile hagapfa umugabo n'umugore, abandi benshi bakomeretse bakajyanwa ku bitaro bya Beni. Hagati aho kuwa gatandatu ushize bw'umurambo wa Idengo wagezwe mu mujyi wa Beni, abantu 3 barapfuye kubera impanuka zo mu muhanda zivuye mu byigano baje muri icyo gikorwa. Abo bantu barashyingurwa kuri uyu wa gatatu. Biragoye yafunzwe 2021 hamijwe ibyaha birimo gutuka Perezida Tshisekedi wa Kongo Kinshasa mu ndirimbo ze, nyuma arafungurwa yongera gufungwa umwaka ushize kubera imyigaragambyo. Idengo ari mu mfungo ibihumbi zasohotse muri gereza mu Nzenzigoma mbere gato y'uko M23 ifata uwo mujyi mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka.
Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Uganda abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banetswe ubwami bwa Buganda bwongeye gutana mu mutwe n'ubutegetsi bwa Kampala bwasohoye ikarita nshya y'igihugu bivuga ko yaje yavanwe ubwami bwa Buganda. Gatikiro wa Buganda Peter Charles Mayiga bwiye ikinyamakuru Daily Monitor ko babikoze bibeshye nta uzomura Buganda ku ikarita ya Uganda ubwo terekana aho bazashyira abaturage baho yaba ku ruhande rwa Kongo cyangwa se Tanzania. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditswe ko Gatikiro wa Buganda yavuze ko atari ubwa mbere leta ya Uganda ishaka komora ubwami bumaze igihe ku ikarita y'igihugu. Yagaragaje ko 2018 nabwo hasohotse ikarita itari ubwami bwa Buganda bigasakuza. Leta ivuga ko habayeho kwibeshya bagakora indi. Kuri ubu ikigo gishinzwe ubuziranenge gishinzwe gusohora ikarita y'igihugu itari ubwami bwa Buganda cyavuze ko nta makuru gifite iyo karita nacyo cyabyumvise mu Agaseke k'amakuru. Ubwami bwa Buganda bwavuze ko inkuru yabaye ikimenya bose ko babakwiye ku ikarita ya Uganda mu bintu bidasobanutse hatanazwe ikigenderewe. Muri 2018 umwami wa Buganda Kabaka Muwenda Mutebi wa kabiri ubwo yizihiza isabukuru y'imyaka 63 yagaragaje ko ubwami bwe bwagabweho igitero babuhanagura ku ikarita y'igihugu. Ikibazo kiza gukemuka ubu haribazwa impamvu ikibazo kigarutse nyuma y'imyaka 7. Ni nyabije muri cyo y'abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banetswe bakomeje iterana ry'amagambo hagati ya Perezida William Ruto na Minisitiri w'abakozi ba leta Bwana Justin Muturi. Perezida Ruto yavuze ko Bwana Muturi ubwo ari umushinjacyaha mukuru wa Kenya ari umuntu uraho udafite ubumenyi buhagije mu kazi yari ashinzwe uretse ko ari wakereje ishyirwaho ry'ikigega cy'ubugiraneza cy'abayisilamu. Bwana Ruto yavuze ko bafite umugore ushoboye ku buryo ikibazo kirangiza mu gihe cy'amezi. Iri jambo ryababaje Bwana Justin Muturi usanzwe udacana uwakana Perezida William Ruto avuga ko yaza kuba nta bumenyi afite atakabaye yaramuhaye kuyobora Minisiteri y'abakozi mu gihugu. Yibaza niba yo kuyobora nta bumenyi bisaba. Ukugaragaza nabi Minisitiri Muturi kwa Perezida utabije mu gihe hasanzwe hari umwuka mu buturuka kuba uyu minisitiri aherutse kuvuga ko ubutegetsi bwa Kenya kwanza burangajwe imbere na Perezida William Ruto bushimuta abaturage ndetse ahamya ko ubwe bwashimuse umwana w'akarukurwa nuko ari umutegetsi. Hagati ari kandi umupolisi wa Kenya werejwe muri Haiti nk'umwe mu bagize ubutumwa mpuzamahanga bwo kugarura umutekano yaburi birengero mu igitero bukeba ko cyagabwe nabo mu gice cy'abagizi ba nabi. Itangazo ry'ubwo butumwa bw'umutekano ryavuze ko muri bwo bagabweho igitero n'ibice by'abagizi ba nabi ubwo bari barimo bafashe imodoka ya polisi ya Haiti yari yaheze mu muferege. Nyuma y'icyo gitero amatsinda yihereye ubwo butumwa werejwe kujya gushakisha umupolisi waburi irengero. Ibyo byabaye kuwa kabiri mu gikorwa kirondo mu mujyi wa Ponsonde wo muri Haiti. Nk'uko ubwo butumwa mpuzamahanga bwo gufasha gucunga umutekano muri Haiti buzwi mu mpine nka MSS bwabivuze. Ibitangazamakuru byo muri Haiti byatangaje ko umupolisi ashobora kuba yarishwe n'ibyo bice by'abagizi ba nabi ariko ibyo nta rwego rurabyemeza. Icyo si cyo gitero cya mbere kigabwe ku bapolisi ba Kenya muri Haiti. Mu kwezi gushira umupolisi wa Kenya wari ufite imyaka 26 yarakomeretse bimuviramo gupfa mu gikorwa cyabereye mu mujyi wa Seguru Xavier. Ababaye umupolisi wa mbere wishwe mu bapolisi ba Kenya bari mu bwo butumwa. Umurambo w'uwo mupolisi witwa Samuel Tompoi Kaitwayi wasubijwe muri Kenya n'indege ndetse yashyinguwe muri uku kwezi. Kenya yohereje abapolisi nibura 600 muri ubwo butumwa bwa MSS bwo muri Haiti bwo gufasha mu kurwanya ibice by'abagizi ba nabi. Ubutumwa bwa MSS bworejwe muri Haiti mu ntangiriro za Kamena umwaka ushize mu gufasha gusubiza ibintu mu buryo muri icyo gihugu aho ibice by'abagizi ba nabi bafashe hafi umurwa mukuru wose wa Port-au-Prince hamwe n'ibice binini by'uturere two mu cyaro. Abantu barenga 5500 bicaye mu bikorwa by'urugo mu bifitanye isano n'ibice by'abagizi ba nabi muri Haiti mu mwaka ushize ndetse abantu barenga 5500 barahunze. Hagati ariko kandi abanyakenya bandikiye Perezida Donald Trump wa Amerika bamusaba kwirukana guverineri wabo Agaseke gutegeka intara Nakuru bavuga ko yaburiye muri Amerika agatakazi ko gutegeka iyo ntara. Umuturage witwa Alphonse yandikiye Perezida wa Amerika Donald Trump agenera kopi yo kumenyesha Perezida wa Kenya William Ruto asaba ko Trump yirukana uwo mutegetsi kuko yataye akazi kandi akaba agihembwa imisoro y'abaturage. Mu kwezi kwa mbere umutegetsi yashyizweho igitutu ko yabuze mu kazi avuga ko ari mu kiruhuko cyo kubyara. Itegeko ry'umurimo muri Kenya rikiruhuko cyo kubyara umubyeyi mu iki gihugu kingana n'amezi 3 no kuvuga iminsi 90 ariko guverineri no kurungo yamezi yararengeje. Bamwe bakaba basaba ko yerura kegura. None ubu bandikiye Perezida wa Amerika ko bakwiye kumwirukana ku butaka bwo bakagaruka mu kazi. Uyu muturage yandikiye Perezida wa Amerika amubwira ko guverineri ahabwa uburenganzira bwo kwivuza mu mahanga nyamara mu ntara Nakuru ategeka abaturage batora n'ikinini ku ivuriro rito. Hari abaturage bakusanyije imikono 2000 muri iyi ntara basaba ko inama njyanama iterane ikababwira ko guverineri ari n'impamvu akomeza guhembwa kandi adakora. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire muri Tanzania abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banitwe icyaka Chadema ryamagaye ibirego rishinjwa n'ishyaka CM riri ku butegetsi muri Tanzania kuri gahunda yaryo ryise tone igamije ubukangurambaga bwo kuri ubushobozi ngo rikore politike ryisanzuye mu gihugu. Ubundi ijambo tone mu giswahili warigiranye n'igitonyanga. Iri shyaka ryatangije ubukangurambaga bwa tone ni ukuvuga gatonyanga rigamije gusaba abantu inkungu uko yabingana kose ngo rihangane na CCM riri ku butegetsi mu gihugu. Ishyaka CM ryavuze ko ubwo bukangurambaga bwa tone bugamije gukwirakwiza ibirwara bidakira mu gihugu birimo za Ebola na Mpox n'ibindi rigamije kwangisha abanyatanzania ubwo bukangurambaga. Umuvugizi wa Chadema yabwiye ikinyamakuru The Citizen ko babajwe n'ibyatangajwe na CCM ko rigamije kuzana indwara zidakira mu gihugu. Ryavuze ko ari ugutsikamira demokarasi ari kuri ishyaka rirajwe
ishinga n'imibereho myiza y'abaturage bose kandi mu nzego zose. Icyo kinyamakuru cyavuze ko Chadema ibona ko kugushaka kuyitobera ari ukuyangisha rubanda nyamara ishaka ko ikibuga cya demokarasi gifunguka muri Tanzania abashoboye bose bagahatana cyane cyane kugira amatora aciye mu mucyo no mu bwisanzure. Chadema ifite gahunda yo gusaba ubutegetsi kuvugurura amategeko yose agenga amatora mbere y'amatora ya perezida mu kwezi kwa 10 bitabaho amatora yose ntazabe.